O Menteri Katanat Kampo Yeng ka Sarkar Pedeng o Amit Shah ula pentikna ya ki shpotali ki Autonomous Council bat ki Territorial Council ki bana kathan shatay lamingi ban pinbet ya baro ki man bat ki jingsngau kya halor ka shispa arpusan amendment bill hajar khat khandai ha ka riti sinshar khadar ka ba terwa ban pinkala ya ka 6 schedule Habakran Batkilat Pathai Kubor Hanong Ba Delhi Hinin Kasngi U Chief Executive Member Jongka KHASI Hills Autonomous District Council Iba Pinyat Singh's Im Ilayathu Ba Kajingelang Jongki Shpotali Ki Autonomous Council Bat Ki Territorial Council Jongka Than Shatayla Mingi Kan Salong Biang Shillong Haka Shpotarik Unailar Banyaklen Halor Ki Mat Baper Ki Bayadei Bat Kajing Terwa Pinkala Yaka 6 Schedule Jongka Riti Sinchar Khadar Kari Kakenbun joki Autonomous District Council nampak North East Zimbabwe berkentuk naduk dia ke Territorial Council nangta ke Badelan Territorial Council Kalbi Anglong nangta ke Dimahasau ke KHASI Hills, Gent Hills, Garo Hills nangta ke Chakma, Lai Batmara baru sepuluh ki Autonomous District Council iakynduh mentak sini report nampak Delhi baru kunjuk niladon ia ke meeting ke Bakerpang buat Union Home Minister Amit Shah ban ia pensnow penpau ke jing dan kam gejumi KPD bakani ka schedule amendment Ulampang kayeng dorbar thau an